Tuweta na mbere nende nyuma ya kuonokwa kuma kiri kiuro mwari wa miaka 15 ora watethirwo ni mubunge wa Ikuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan MWINDU na wiko nchere ya CHOGORIA na ARAGURI ni muthaka wa miaka 19 nende mwaru nethirite nende akiona utethio kuma kiri obisi ya mubunge wa Mara KAREKE Mbioki KAREKE wete akayukia kana kano kathomethia nara nende ina muciaro nekete ucokia nkatha bunene nontu bwa itwari. Nyuma ya gwikirwa nkono njuma mochindhiru iborichi na gichanga chana nkinya gituma kinene na kwirwa kirigituo kia borichi gia CHOGORIA mwari wo kurwa miaka 15 uraguritwo atakinyetie mbari cia gantara kinaombite kwithirwa akirekerwa kuma kirigituo giki gia CHOGORIA. Twetikaniria mwana ne abwiri kuthinjarani jiagina na amenyerwe akila kwa to counseling sessions nikenda umba gukula na we are happy that despite all those challenges Kendi is a bright girl ntona Max jeto kujiona and she is doing well. Coincidentally to kena nto obisi ya mheshimiwa Ikweja na ba to assure that baka menyera Kendi kana baka thomithia Kendi na ba musecuela school. So for now Kendi bakuinuka na mamua mwari uyu enukite nyuma ya mubunge KAREKE Mbioki gukurukira kiria bicha bake KUUGA akamuthomithia na kumuchokia kiri cukuru ya kurara kenda kumwathurana na ntura inu. Na twika released from the safe custody at place ile comfortable na tukwalanilia na OCS CHOGORIA na children officer wa Mara sub county twaga mwana atwika released aileke mamua na tukwarania gina na gina ku undergo counseling nikenda after that school ikerugulwa on Monday through office ya mheshimiwa KAREKE Mbioki. Mheshimiwa go promise mwana akathoma na uga akamu support from form 1 mwanka form 4 kwa mwana school ikerugulwa next week already tukubanga bikakati ya transfer kuma school ile alali hadi na boarding school ile aka report next week wetukira obisi ya mheshimiwa KAREKE wa Mbioki. Ntheto ino ikenetie gi na muciari wa mwari uyu arachokeria nkatho antu barabathire kumuruta na araguritwe na nkinyo bichi ya mubunge KAREKE Mbioki nontu bakumuruta kiri borichi na kwagure konekire ona njire ukonekire niyo nimbigwite gucokeria mwathani nkaro ni tontu bwa gukona na ningwitikia atikana aka niko kauge muno muju wakwa na Ngai AGATETHIA ni tontu ka kuona utedio na nontu ni mainya manda inamo karado magira day school no riu Ngai AGATETHIA ga kuona boarding school mwathani akalungamirire kadi na karome wega na ninkulomba endi wega ni tontu riu kana kaene nindite gwikalaga nako uria wengirwe na kanyamu kae no agatetherie na nikenda kaumbe kuroma na njirere agirite. Nombuge asanti kebau balantediria daino ninkugo wega for the rescue and I thank them. Leulen kuona nkaroma na nkadi school embega na ndi na wetikio baganteria na bombe guteria bangitana. Kiripotera Wero TV kuma kiri gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi.